Anjing, curi. Capeknya baik. Tuh rek dikadiokeun guys. Di mana? Di Celengkrang 1. Bau tadi. Kenet ya Kenet. Sadar Kenet. Kenet guys. Lep. Tuh. Kemana kini? Ned, dia Ned. PM. Sini lu kemana nih? Itu tuh. Edain. Udah guys, loba balang layangan guys, nu arele guys, ternyata di Celengkrang ini guys. Renang. Renang mon. Demi lang layangan, demi lang. Komen Pokoknya bawa kali ngabu pokoknya. well tuh. Tidak sadar guys. Itu main tanya Anjing ngampun ke jero, anjing ngampun jero. Tah anjing. Tah guys, deket guys. Budak barolang layangan guys. Ayo lempingan diantep kagak bro. Budak kau. Amannya yang dia dengan cici. Jam
Well. Kenneth, sadar Kenneth. Ned, sadar Ned. Makanya kau. Dia tempat hajatna. Abah Atep. Kan Abah Atep. Orang berpuasa sudah Ini pa YouTube ya? Oh, pa YouTube sir. YouTube nào? YouTube nào? Itu babi. Oh enggak. Seniman budaya Sunda official. Iya. Nanti akan lihat TikTok. Hah? Nanti akan lihat TikTok. Oh, sok. Oh, bubar. Jahil. YouTuber aman. Acan YouTuber macan aman. Kameramen selamat. Pek naon ka dito? Di laluhur. Ya, cek abg keluar video. Saatnya nyumput. Nyumput. Mah takut mah. Mah takut mah. Makanan mana makanan?
Mang hadir mang di dieu mang, mang Kenneth mang. Selamat, selamat. Mang di mana mang? Oke di dieu. Siap. Araman. Oh. Opik tah. Awas si tukang. Di belakang. Mohon hujan guys, hujan.
di tukang gorengan guys. Pulangnya siap pulang. Panawa di Mekar Budaya di Paratag, Mang Kene dan Mang Pet guys. Cari aman, seberang, cari aman ke seberang. Abah Arta, cari aman. Mang layang poek mohon, mang layang poek guys. Video guys, video cari aman. Alip, halo, Alip. Alip, blok naik. Ngahindar, awas ngahindar. Anak-anak ngahindar semua dari Mang Kenet. Baik, dari jadi om memang rek salah, rek teu salah anger beunang guys.